Hello, na bonovin kahinlim kiduwe. Tunia tusim ngay nomum ta isay diwahile. Prabhu Devan movies hoy taa na tho. Ata aset zeng na lai alum zeng na lai hin ehon zong anangay pay zengu hite. Movies ahong kipat parin Prabhu Deva in kuwetin amahi akyang kibahin akyang khatlang umlo hitay. Mi phalo hon ana heanovin havoin ana vo ve. Ipidinga ana vo hamti hi atusim phatse sa chu asay kitaw hite. Ihiro pau Deva hi akyang kibai sa in ahong suin. Hichihin at sanu hito kipaten hin huwa namang homen chuteng la aloy agol hito analam homovin hi. Nikhat hi aveng ho na kom ho so alungo kim thei hle zingin azi chu ama ho tui pai ba hi tui hunglo ana hitai Deva in kom ho on chu alung gim wal pharvin ama hon jong pipeline ho chu aga check wa hi le abon cha chon ana ki tan bongin Deva te in langa hi ana ki hla hi achanu hin ki za athanom be se zingin swimming pool anei zo thon lo zia apa hin achanu thanop na dinga room hi tui ana hla dim yeng ana hitai achanu hi chanu chang khada anei zin ana phamo hle zingin ahin la Deva dinga wang hin ama chakhat bo hi an hi achanu to Deva jong bas a hin ato thlone na hi le bas chung hin mi phalo ho hin numei chapang khat hi a hin dai ta ve anu ko ma sei le anu jong hin achanu chu akai phein apam lang hin adin sa e nu te ho na chanu min hin khoilo le nangin ipi na lo dem ole na da thlaing dem thip be chan hitobanga hi Prabhu Devan jong anapo na je chun mi phalo ho chu ha voin a vo in ha ki delena ki del pin azon in anu jong ha pho in a pho in hi Deva hi azinu zong accident na hi ana thia chuteng le ama zong hi ta hi akyang hi ana bai pai jatan ana hi Deva hin hiche hin bus driver pu chu complain ana bol khum tale bus driver pu le a in ku te se hi road a khut do ana umjing diu hin hichi a Deva hin complain ana bol lo jing a hi government in zong Deva hi azinu long man ding hin lakli sum ana pewin aman zong in lang hin ki choi tai Deva achanu hin apa hi agial kho be se jingin apa kyang khatlang umlowa lama zot jeng chu alung sebe se en kyang thlem ho su to pe ding atile Deva wanga nompoi achanu zong alung hangin polang achi na pa bang wanga kyang khat kewa ga din le Deva na ga mu do phanin alung sebe se jingin ama zong ananom tai ama ni zong lo ilang hin achi thlonin kyang thlem ho ga kisu to thon tai apa cha thon chu na ma ni zong thakhat ina ki chem ji thon ning jingin atha nom hle son ninge nikhat achanu megi sin school vahin program aumen ama hi lamin pangi kining changlo chun ahung kile thlutan hi le apa jong alung gim wal zengin lo in lang hin na pui tai doctor hon jong zenuvin doctor panjong Deva ko machon seipi tai nachanu hi aniawa ko na alung hi ana ahin operation ibol lo lew damdo lo ding hi hichi operation a hi laksom le sagi lang hi hunglu ding hi tipi tai Devan jong doctor pa ko machun pha chom khat nei nga aven sum kahin ngai to ding hi ti Devan jong sum la na ding het lo pharin zela apa pa ko machun achi tai aman jong apa ko machun na sum gu la chun laksom le sagi nei man sa jengin ka chanu zen na ding angai kho wal jeng aga ti pi tai Deva pan jong Deva ko ma hen ken sum kiti ka gu khopoi na het hi la hi ke ko ma cheng khat jong om poi ti pi chapang lim khat hi a hin vet sein hi chi chapang nu hi mi hau ta a hi in ama hi go loading a hi na kitne ba sum laksom le sagi chuna thum le na pi tei diu hi chuti le na chanu jong hung dam do thei ding a hi ati pe Deva wang hi mi phata hin ama na pa thu sei chu anangai tapon anada thatai Devan jong anei ago ho chu azu pantan sum loi agol pai ho ko ma chuna thumin hin la hi chi za lom chu a khol do thei di poi nikhat hi NGO na tong khat in Deva hi akimo pin na chanu le nang thusim hi kana he in nang ho jong ka ki thopi no move na chanu document se chu in join lang office a hin hungin ati pi we Devan jong document so chu join office lang chun na chi tan hi le ama hon jong video a se movin ana viral sa ta ve mun chum choma konin ki thopi na sum chu a hin pe pan tawin sum jong chu tam thim jeng tai Deva jong nikhat hi asumla aga chi a he le NGO pan jong 85 lakh chan sumhi ka target uhin tua nang kapi thailo lai ding hi ati pe we ni chom kha jo hin Deva jong aga che kira hi le hi chilai mun chun police ona dim set jengwen NGO ana tong ka hi ti ho chu anamat go do he police pan jong Deva ko mena sei pin NGO ka hi ti ho chu mi phalo a hi win ama ho hi i macha hi povin akisim thu wa hi migen thei homina hita hi sum akidon jiwa tamta ta akidon chaiteng lew ada hla jiu hi mangho ki sa jong hi 40 lakh lang akidon da o hitai tuina ki mu phatta poi ati pi tai
Devan hi chi thu aga aza achun alung gel awang hen I macha thei tapon akinep na zong abei tai aman zong achanu hu do na dinga chun lamdang hello pharen apa ko machun a che kidin alim ve cha chu aga thum tai apa sei chu bowling ding ati hi tai chapang agamat sa go nu chu amin Sriya hin ama he apin na chu apu hin ipiam su helana nei ji a chu a company u he season ball pevin alung nat wal zen ama zong anaki thade aki khaili zovehin achanu le achanu ji pa he aki to thei him tapon aji chu chanu ji pa him ni phalote a ngo oi tai achanu hen office o chu hin vetan Sriya dingong bodyguard khat akwai pe e Devan jong Sriya chu kidnap de ati je chun aman jong plan agong pantan iti phala hoya oma iti phala hoila ya cheji hamti ho chu abon chan hlakhat sung chu a in la wa chun a cheji in a in kom ba kun chun Sriya chu ave hlile le yang ji na hi nikhat hi Sriya a bodyguard pu hin a hin hedo atan aman jong Sriya nu chu avet sen hi chi pa hen na in sung hi hlakhat lang a hi tai a hol yang I bithu be maham paten kiningun ati pe e Sriya kidnap bowling chun Deva zong hi akipat do tai hi che hen Sriya nuang hen athil hi a het su ke hi ta jen awal mo poi school aga hluna hi le Devan jong Sriya nu hin mutai gucha dellovin azami ki tibang chun Deva zong hin Sriya nu amomo ba chun aga azam pheya hi le chokidar pu hungin Sriya nu ko ma chun tuni itum ham Sriya schoolin hung hi be hung ti hi chi thu hi Sriya nu le Devan aga aza chun alung agim waleng thlone aji chu Deva hin kidnap de ati hin ahin la Deva hin kidnap la bol pon koi hin kidnap ana bol a hitam Sriya nu hin Deva hin aloi ho amat sa hin ti achanu ati tai hi chi je chun aloi ho avo asen aman jong adong tai Devan jong ken kidnap ding kati hinai ahin la na chanu wang ken ka kidnap po ati pe e Devan jong Sriya nu chu thuta cho sei pe tan ken na chanu hi ka chanu zen na dinga sum ka demand go jia ka kidnap god bo hin ahin la tu awang ka kidnap lo hin midangin a kidnap hin te ati pe e Sriya nu nong Deva thu sei chu ana ta san tan a chanu ji hin ana hla go tai hi chi phar chun Devan jong Sriya nu ko ma chun na chanu hi ken dam selin hin pui do pe leng laksom le sagi ka chanu zen na ding hin nei pedem ati pe e Sriya nu chun Deva ko ma chun akitepin ka chanu dam sela na hin pui do na na le na chanu zen na dinga sum ngai za chat ken ka pe eng ding hi ati pe tai Deva jong Sriya bodyguard pa to Sriya holding a chun anaki pat do hlon tai Sriya te hoskula CCTV camera footage aga check wa hi le company bai tha set khat hi amu ve hi chi company a chun a chivin ama hon jong aga dong ta ve Devan jong thilum chanjo si cho sein hi le company pa jong chu akilep thei ta pon aman jong hin sei do tai college student ho hi sum kape ji uven bike test drive ball to bang hin akilep ji uven chapang ho ahin man ji uve ti aman jong adong kidin chapang ho chu ipi lo ji hamati le dukan ball pan jong keni macha ka hepoi kachung langa na tong hon sumai pe ji uven hichiman bo chu ken ka kilai na dangkin ka hepoi ti pe hichi thu hin doctor Manohar ki ti chapang hospital a pang khat amin hung do e Deva le loi pa jong lo ina che kirin doctor pa chu aga bol cha hlon tan hi le doctor pan jong ken jong check up bo ka bol jin chapang adam dom ho chu country danga ka sol do ji ve ti chapang amat ho hi chi ho party hin na sata business a na mano hin chu ten le durani ki ti pasal khat omen hi chi pa hin contract anala akida mundanga ana thot do ki hi durani na chu adongin doctor pa hin Deva hin chu ten le Sriya bodyguard ana pangpa ama ho thum chu Durani na lang chun na che phei ta ve hichilai hin Durani aloi ho he tam ta no mo ve ahin la hero pawong kyang khat lang hi jong le kom ti hi de lo na satha chun khuthut in hong ki del kit ven hi le Deva tenin jong Durani chu hin man hlon tai Devan jong Durani ko ma chun Sriya hoya na ko yu hamati le hichi pet ta chun Sriya apa hi ahungin Durani chu ahin kabli e Deva jong alung dong be se jengin hichi pa cha khat hin thu he ai pidinga na tha hamati le Sriya apa jong hen kei tha hi poi tu ami phalo azam pa tha hi ti pe a bodyguard pau hin Sriya pa hin chuteng le Devan container lin ta ho chu a hol vin hi le chapang tam ta jong amu do ve a hin la Sriya wang hi amu po ve Deva jong achanu ki mu pidinga lo ina aga chia hi le doctor pun jong operation bol the hi tai sumei pe ta ve ati Devan jong konsum na pe u hamati le Dr. Punjong, company malik Sriya nu nei petawe ati pe e. Deva jong tha nom be se jengin kiniam ta chanu na langa so ga aluda hi le. Room chun achanu anom ta poi.
Deva zong alung agim be se jing tan room zo se cho holin mi zo si ado azong le koi machan anamu khapo ve Deva zong lung hang ta chun doctor pa jo akina api tan hele hichipe ta chun phone hung tai phone a kon chun mi kharin na hin sein na chanu hi ke koma ma hin a hinga na de ya hele address ka hin pi na hin hungin ati Deva zong location na chun aga hlung tan hichi par chun kidnapper pon na chanu hi ke koma ma hin hichi hin de ya hele Sriyanu Rudra chu call bolin lang nangin Sriya hi ka kidnap etin lang Rudra ko machun krol khat thumin hichi krol khat chu ke nei pikidin lang na chanu hi nangin kila the hi ti pe a hi dan hi Deva khuda hi gul mat ding atiu hi Devan jong kidnapper pu ko machun Rudra na he e ke ko ma chanu umlo ei ta san pon te ti hichi phar chun kidnapper hon jong Deva chu achanu amu sawin hichi zo phar chun Devan jong Rudra chu call a bol tai aman jong Rudra ko machun na chanu hi ke ko ma oma hitan na deya hi le location kain pe ding hin hichi location a hi krol khat na hin choya na chanu hung kila theiding hi ti pe azingin Sriyanu Rudra nong krol khat chen choin Deva hi hung pitai alung hang hle azinge azi chu ma hin Deva chanu hi a hu do na dinga sum tam ta na pai hin tua Deva ma ko ma sum thum jing hi thang to me Deva zong ahung kitan kidnapper ho chu sum ahung pitai hichi zo chun ka chanu ei pitan na ti lew akoma aloi pau a hen chu ahung nui tai hichi ho thil zo se a plan chu aloi pa hin ana bol da na hi Deva zong alung ana hle jinge aloi ata san pen pan hita ana hlep jing chu hichi per chun Sriya apa hi ahung pheitai Sriya pa hi aphamo pen mastermind nei pa na hi ama hin achanu mama kidnap ana bol sa hi Deva aloi pa he azinu apa zong chu a business bol lai tawa drugs ana koya supply na bol ji hin hichi chu ana mat do pharwa a company hi ana seize pe o he hichi zo phar chun azinu pa yong cho drugs ana ne sen a khut a in amala ma ki that bangin ana bol thuwe azinu pa nei lagu ho zo si adei cha chia hita cha bol hin a hin la ama hi manager in hung pang de pon azinu mama hin hichi company chu a hin cholai kid le ama hi sum ago thet jinge bat zong ana hau hle jing tan abat la na pa kha chu hungin suma nei sa theilowa hi le numei chapang somni lenga hi Africa ane hin supply ding hi ati pe Deva ko machun sei pe kidin nangin ka chanu kidnap na bol ding chu ka hewe hin la wang pharum ten na loi pa hin hin ki thopien nang kidnap bol masna kana kidnap o hitai ti container a chapang somni lenga lang ina hu do ong chu hichi ho jong chu ke ho mat a hin ka anang na hung ki je ji a hita hi ka plan na su boy hi atin alung hange hichi zo phar chun phat chong khat hi a hung ki del tawin Sriya panjong Deva hi a hin kap khatai hichi zo wachun Deva hin han 7 Sriya pa hi a hin ve Sriya pa yong alung adong thim jingen ka khula pistol me hin amu lo ham nang na hanin ati hichi a hi thusim hungnal pana hi Devan jong a sei pen nangin plan na gon wanga chu ke jong hi plan gong thelo nei sa ham ken na chanu kidnap ding katia na inu ka vel le le la ya chu midangin jong kidnap a bol god hi ti ka hin hetai hichi chu ka hin khol khola hi le nang na hi ka hin mutai nang ho chalo dan zo se ka het nom zia chu ka loi pa jong hi mang ho langa ka pan sa hi na thil bol ho le na phat mo zo se na jinun jong henan te ka ti zia tua hi ka konta he microphone ka su to hin hichi a hi na jinun tua hi angai jing hi na thu sei zo se ti pe e na chanu nangwa ma na ki tha go dong hi na jinu ki pa hin te tu hin na jinu gari a kon in hung kum thlantin pistol lampia ka koi chu hin ki chointin tua hi nang hi le se da hing dinga de nom ta poe chitan aga ati to ki to cherin Sriyanun azipa hi ahin kabli tai Devan jong Sriyanu komchon ngai dama ki thomin acha te niu chu anahu do ta ve Devan jong achanu chu operation an bolwin dam selen hung do hlon tan thakhat ena ki chim khom thonin ke pa ten hin khomang hlon tai in langa hung ki lekit pharin aloi pa hin Deva adongin hichiki su hita chu ki chai jing ding ham imacha iboi lo diu hinamati Devan jong hin sei pe kidin hichiki si police ho mo to thim lo diu hi a dead body jong khot do vendin athu hin khol diu hi aloi pa na sei pe kidin athu hin kholong lo azinu bo o ding chulam ei ni pi boi ding hamati Devan aloi pa don budin azinu a hin khol diu a hinai a hin ken thil khat ka hin da hlan azinu khol ma sangowa chu ke thu a khol ma sat diu hi ke ei khol do diu chu thil ha sading a hi
athusim hi ki chai lo lai hi tin a hin se hi chia hi che movie sung ki chai hi tan a second part ding le Prabhu Devan alung gyalaman cha i ti hi chike si a hin hlapla ding ham ti hi e hon jong ananga amai taw hi te